Where's Claire? So where? Oh, she would like this. Is some point? Have a look at the first room. Really nice. It's like a hotel. That one? Yeah. Unlock it. Alright. The view. Very nice. Isn't it? Hola, amics de la mar! Avui remuntarem el fiord de Clyde fins a vorejar l'illa de Arran i després remuntarem el llac Fyne fins al poblat de Tavert. Us heu adonat que hi ha diferents llocs anomenats Tarbert a Escòcia, oi? El nou Tarbert és la forma anglicanitzada de la paraula gaèlica Tairbert, que literalment es tradueix com transportar a través i es refereix a la franja de terra més estreta entre dos cossos d'aigua, sobre la qual es poden transportar mercaderies o fins i tot els vaixells sencers. Out of my way. Eh? Actually, no, that's flat. Right, that would be a cry. You need the lowest, I think. You go down the side of you and hold on. Come on. Keep going. You need to? You need to? Come on. Absolutely roasting. What? See over there, it's like 25 degrees. I don't know what's going on. Put the propeller here. Yeah, I can't. Okay, no. That's it. Okay. One more up. Okay, hang on. Is this open far enough for the wood? Yeah. We'll just open it more. Just one more to be safe. Right, okay. Okay. That's it. Maybe it has to be one-sided. Goes this way, yes? Yeah, but listen. Wait. Look at me. It has to go one side because
it doesn't fit. Okay. So yeah. I think it's like that. That or the other. I don't know. Perfect. No problema. I think we are going to tow the dinghy today, and we'll see what we do with the very kayaks. This was perfect for me to go out. I think I put that on the wrong way, the engine. I think it should be the other way because of this. Oh yeah, okay. I'll do it now. Turn it around. 180 degrees. What is it? The engine really hot? It's a bit hot, yeah. But I think it's doing a very good job. That's how it goes, yeah. Put this mine sheet in. Mine sheet there. Pon esto a un sitio y ponlo también. Much stuff here. Just throw them over there somewhere. We'll be using them. Edge it a wee bit. Can you use the motor, Jordi? No. Wait, are we pulling it up? Yeah. You want to sleep facing the other way today, Ryan? You're not going to sleep now, are you? No, it's not long enough. We have like 4 hours. Yeah, that's fine. Okay, going to the wing. Yeah, okay. Go up. Wait, Jordi, wait, stop. Let me do it. Wait, take out. What is not working? Okay, you do it. Wait, it's not. Okay, go ahead. No, right. Wait. You need to go down. On the starboard.
No, to port. Okay, go up, Jordi. Up. Keep going. Check that this, I don't think that reef is open completely, the green one. Keep going, Jordi, keep going. Open, it's okay. Bit more? Okay, I think that's it. Yeah, you could lift it more. In. The bottom isn't tight, you could lift it more. In. Yeah, okay, wait. Have to go to the wind then. Okay, try it, Jordi, more. For some reason, the bottom isn't tight. Okay, must be right. What about this tension here, maybe? Okay. Try the Jenny. See what happened with the paddleboards now. Oh yeah. Whee! Yeah. Ready? Yeah. Oh, that boy. Keep going. Is that boy there catching the other side? Keep going, yeah, if you can. Keep going, Jordi, keep going. Where's the boy? Keep going. The white boy, Ian, is catching the other rope. It's catching the sheet of the Sorry, I thought you meant the fender. Fender, yeah. fender. It's like a boy, a fender. I was looking for a boy in the water. Okay, put some tension in the other one, Jordi, so it doesn't happen. Doesn't cut. That's it. This one you have to put it around the winch. Winch it. Are you yeah. More. Are you not going to barrel away? No, we're going close wind. That's it now, isn't it? Okay. Maybe leave it. Yeah, I will bar away a bit and see. We'll do attack. Like that. Listen a bit then. Should to leave the motor for a while. For charging the battery. Is it on now? Yeah. Okay. Turn it off. Wait. We're neutral first. No, you do. Oh. It's quite. We are flying. Chucking it on. Perfect. Push the gear lever forward. We're connected in tavern. Knock your time. Yes.
Oh, now we're sailing. Oh, we're sailing. Nice. Properly sailing. Estem passant Corey Point. Allò és la illa d'Aran. I estem passant pel nord de la illa d'Aran. I allí veiem l'amic Ian, que se va a prendre el sol, com si estiguéssim al Mediterrani, perquè fa un, mira, una màniga curta. Mira quin dia. Aniria bé una mica més de vent. Anem a motor. A vela i a motor. Motor sailing, com diuen aquí. Aquí ja ens està preparant el llit. Ja està, hala. A viure, que són 2 dies. Sí senyor. Ara fotrà la siesta. I així anem. Allà deixem Holy Island, Lamash, i anem cap a Tabard. Que com jo estic a prop de Loch Ranza. Aquí veiem una caiguda d'aigua. Deixa fer zoom. No sé si s'aprecia la càmera, però hi ha una caiguda d'aigua allà. Fantàstic. Temps, visibilitat, temperatura. First of Clyde, Escòcia. Direcció Tabard. East Tower, el Tower de l'Este. What are we, 11 or 11.5 meters? 11.38. So, we put 11 because it's 11 and a half. Yeah, 11. Put 11. This is, estem arribant a Tavern. El que la dona està fent és, si no hi ha lloc a Tavern, podem anar a la marina que està allí davant, que és Portavadie. No ens agrada tant, és molt bona marina, però no hi ha gaire cosa. Tavern és un poble molt més típic escocès i tenim moltes ganes de visitar-ho. Ja ho coneixem, però ens agrada molt, Tavern. A Portavadie hi ha un balneari i a la dona li agrada, perquè hi ha un spa, però no hi ha poble. Tavern és un poble característic. A veure si n'hi ha lloc. Aquest se m'ha adelantat. Aquest. Però bueno, espero que hi hagi més. És una mica tard. Ja veurem. El port de Tarbert es troba al molt ben protegit East Loch Tarbert, un petit llac marí que es bifurca del molt més gran Loch Fyne. L'entorn és molt pintoresc, amb el poble envoltant el port que s'ha format naturalment. Només arribar, aquests 2 marrecs, que podeu veure a l'esquerra de la imatge, m'han demanat el dinghy per anar a explorar. No m'han demanat el motor, i jo no ho he oferit, així que van a rem. L'accés a Tarbert és força senzill, i un cop a dins el visitant trobarà aigües profundes i instal·lacions adequades al poble, amb la possibilitat de carregar combustible, cosa que no sempre és tan fàcil per a aquests llars. Marisa es troba perfectament amarrada, però podem veure que l'amic Ian continua amb la seva guerra particular contra el soroll dels amarres i les defenses. Tarbert té una llarga història tant com a port o com a punt estratègic que vigila l'accés a Kintyre i les Hèbrides interiors. Antigament, les càrregues
es descarregaven dels vaixells atracats en un llac, es transportaven per l'istme fins a l'altre llac i es carregaven els vaixells atracats allà, permetent a la gent de mar evitar navegar a vela al voltant del Mull of Kintyre. A la dreta veig un esquif, un vaixell típic d'aquesta zona. Després m'acostaré a veure'l. Esa barcassa de casc negre i coberta blava és en veritat un apartahotel. També us ho ensenyaré després. Ara, a la part dreta de la imatge, podeu veure els camions carregant el marisc. Un moment, sisplau, hi ha alguna cosa aquí que no em quadra. Aquest camió té un logotip que em sona molt. Algú arriba a llegir-ho? Es tracta dels vivers de marisc Penimar, que són de Vigo. Què fan aquí? Doncs la raó, segons el conductor, és que a Espanya es menja molt més marisc del que es pot produir i cal anar a buscar-lo a fora. Però no us preocupeu, m'assegura que us han d'informar en comprar-lo i que és fresc, ja que es transporta viu en tancs d'aigua. Escamarlant, llagotant, llagosta, centolla... Bueno, una miqueta de tabert. Aquí tenim un esquif. Que com diu aquí, doncs seran barcos de madera amb vela i remos que eren dissenyats aquí. Vale. Esquifi. Això són apartaments. Ok. Són apartaments. Claire. It's open? Claire's away. Where's Claire? It's away. Oh, she would like this? It's open? Have a look at the first room. Really nice. It's like a hotel. That one? Yeah. Unlock it. Alright. The view. Very nice. Isn't it? I just wonder if it floats. I have to come later in the high tide. And the wheel. Another room? Oh, the room's down. Room's down there. Oh yeah, that's a nice one. I think the other one was nicer. That's in the front. And the wheel. A little bit of movement here. Roll around the blooming heather. Claire canta aquesta cançó perquè esmenta el bruc florit, que és aquesta planta de color rosat tan típica en aquestes terres. Continuem. Continuem. It's so Look, this is blue and red. it can survive really hard. Faig aquest vídeo perquè us doneu compte com són les coses aquí. A la marina no n'hi ha gate, no n'hi ha porta. Qualsevol pot entrar al teu vaixell. Aquí no hi ha seguretat ni hi ha res. Però és que les coses, mira, es deixen així. Mira. Black currants. Bosses perquè les agafis. Mira, mermelada. Mermelada. Hem agafat una. Diu, sisplau, agafa i mira, i l'aigua. Vaig a deixar l'aigua.
Vaig agafar una aigua i les deixaré una lliura o alguna cosa. O sigui, mira, les marmelades, donació de 3 lliures. Llavors, vens cap aquí. Vens cap aquí i aquí deixes la donació. Això li diuen honesty box. Hello. Hi. Oh, ja veus, com ho fan aquí. I així arribem al castell de Tarbert, que està situat a la riba sud d'East Tarbert. El castell de Tarbert va ser una fortalesa real estratègica durant l'edat mitjana i un dels 3 castells de Tarbert. El castell domina el port i encara que la seva construcció és anterior al segle XIV, la torre data de 1494 i de la visita de James IV a les terres altes occidentals. El castell té una vista imponent de les entrades de l'aigua. Només queden un parell de murs drets, però no em costa imaginar el que seria despertar-se en una de les seves estàncies mirant al mar quan estava al seu màxim esplendor. Un moment, he vist alguna cosa estranya a moure's. Ah, és l'amic Ian, fent de les seves. I així, amb aquestes imatges, ens acomiadem del nostre estimat Tarbert. No és un adeu per sempre, és només adeu per un instant. I el cercle refarem i fins i tot potser serà més gran. Al proper capítol visitarem el poble d'Ardrixhaig, no ho sé si ho pronuncio bé, i entrarem al canal de Crinan. Així que no oblidis subscriure-te per no perdre-t'ho. Fins sempre, amics de la mar. As the tempest starts to swell, at this point it's just too dark to tell. Was the stars guiding me to God's shores now? Was the devil set me drifting once more? Will these clouds ever lift and the map again reveal? At this point it's just too dark to tell. If these green-eyed blues would lighten up, if my nature